mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec Lissouba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés.
nous sommes dans le pôle. Et c'est l'unité du Sud. Ah, Dieu maman. Tenez-vous bien fait. Mon bébé, mon lari, mon Dieu, mon petit quoi. Ah, ça. Vous avez entendu ça? Tant pis pour les jaloux. Mon bébé, mon Congo, mon lari, mon Dieu, mon petit quoi. Vous entendez ça? Entendez bien ça. Abantu tukiri Mumbanza Congo. Bon, je crois qu'on va parler à l'église. Bon, je vais arrêter ça. Bon, l'objectif est atteint ce soir. L'objectif c'est 45 minutes. Essayer de brûler 130 calories. Mais généralement, on dépasse très souvent l'objectif. Donc, on peut dire, pour ce soir, on a fait quasiment 1 heure. Donc, l'objectif a été largement atteint et dépassé. Beto, qu'est-ce que ça coûte solo là? Avant Beto, que basika awa, na kuzonza na dibundu. Kisalu ya dibundu ya kele iki na ntango ina insi nyonso ke kukotaka na kati ya mbasi na ntango ina bantu ya isi ya nzenza ke katukaka na bambanza ya kaka ke kota na kati ya bwala kunata mfyoto koso bambasi ya mutindu na mutindu kunata mfululu bidilu manyongo ya ntango nyonso yiki kele kisalu ya dibundu awa munga na kutuba na mabundu ya beto ina bamama ya beto kekusambilaka ya kele bamabundu mutindu dibundu ya bamisioni ya kele mutindu dibundu ya bangunza ya kele dibundu mutindu bakimbangiste mokele awa na kati ya dibundu ya bamisio ya bamipelo ve samuti dibundu ya bamipelo ina kele dibundu ya betove ina kele dibundu ina bamindele kunataka kuza kutula luvunu ya mingi kansi bamabundu na mwana kutuba yakini bamabundu ina menaka na kati ya mbanza ina bamisioni yakele kaka babantu ina katukaka mbedi mwana na tuba tibaina katukaka na kati ya bangunza baina katukaka na kati ya bakimbangiste mingi kwena kukota na dibundu ya bamisioni dibundu ya bamisioni mingi kwena kukota kuna samuti nsikumusu salamaka kuna nzambi vani kuzonza na bisielu ya yandi ntango nyonso kisielu ya tata nzambi kele kaka ve tata pasteur tata mulongi tata munkengi to muntu ni muntu tata evangeliste kisielu ya nzambi ya kele bayina nyonso kia kukubama ya kukangama na kati ya nzila ya nzambi mingi na bao mpe kena kuzwa bandinga yina tata nzambi ya nuskena kutuba banzangu yina tata nzambi yani usikena kupesa na kati ya bao kena kuiza ntango nyonso na kuiza kuluengisa dibundu nina dibundu yina mukena kutuba dibundu yina batata simoki mbangu mekunwanina dibundu yina batata mekunchima mekunwanina dibundu yina batata ndundu mekunwanina batata buina mekunwanina dibundu yina batata mbama mekunwanina ina bao mukena kutuba ya ntete mukena kutuba na bamisioni samu munu mosi kele mpe mwana ya misioni betume kuzaba betuna kutala watu mutindu bambasi ya mutindu na mutindu bamfyoto koso mekukota na kati ya dibundu
bantu mingi meku kabwana na kati ya dibundu diambu ya mbongo meku nata bankabwani zola chise yenge kintwadi kele diagave betu meku tala mtindu bamboshi bantu ya isi ya nzenza meku nata bamfyoto koso na kati ya dibundu ya bamisioni kuna na Kongo bamekwiza bingisa batata pasteur ya kaka mutindu tata mukala ina banaka mfumu ya dibundu ina na ntangu ya betena kutuba ani mukuma na nganda sam bantu mekunata mambo ya mbongo mekansi jambo ya mbongo banaka ina jambo dibundu ina kulena kuyidika na kati ya mansweki nyonso ina benu mekubasisa ya nganda yakele tina kulakisa ti jambo ikele na kati ya dibundu ina yakele na kulakisa ti ngwisani ikele ve na kati ya beno yakele ti makidika kediaka na kati ya beno ve samu mingi na kati ya beno kena kutala kaka bandandu ya beno nani kevanda mfumu nani ke kukengdila mbongo nani kevanda na lulendo na mantwale ya dibundu ya inza nyonso kuna na mbanza ya Kongo ya bao ya bafaranse ni kuna dibundu mekubwa ntangu ina bakena kwiza kufua beto ntangu nyonso na suda ya Kongo dibundu ikele diaka kuna ve samuti dibundu mekona kusimba diboko ya nkadiampe mutantu mukuyu dibundu mekuma mutindu kizinga ina nkadiampe mutantu mukuyu kena kwiza kusolwa babisadi ya yandi mingi na kati ya dibundu mekukuma na kati ya binzambi ina nkadiampe mutantu mukuyu mwana ya mumboshi kena kuyala babinzambi ya bawu ina kena kulomba mambo ya imbi ya bifu ina kento kukubasika na kento kikusala makwele na kento bakala kikulala bakala na kisika ina beto kikusalaka ba besoin ya beto to na mataku dibundu mekukuma na mambo ya imbi batata pasteur komosa kubasika na bakento ya dibundu yamekuma mambo ya salete mekukota dibundu mekukuma mutindu Sodome na Gomore nina dibundu ina mwana kutuba dibundu mekubungwana nzile ya dibundu mekuma kaka nzile ya mpamba lusalusu ina bantu mani kusosa ina bantu zola kuzwa na kati ya dibundu ina bake na kukondwa jaka kuzwa lusalusu ina samu dibundu kia kuzimana beno tala batata na mama na ntangu ya ikele ntangu ya mpasi nikuna dibundu ke kulakisaka ngolo ya yani samu te dibundu kele ya tata nzambi si bantu ya nzambi mekukota na kati ya mpasi bamfyotokoso kena kubula bamfululu kena kubula bidilu kena kubula ntangu ina dibundu ke vanaka na kati ya makidika ntangu ina dibundu ke pudia mvutu nzambi kukulumukaka na kuza kusadisa bantu ya yandi na makidika bekansi mingi na beno kena kudia mvutu na kukwiza asiki mpya samuti dibundu mekukota na mambo ya inza na mambo ina bao bambushi mekunata nikuna vitu kena kulomba na dibundu peleko yavanda beno na misioni beno bangunza beno bakimbangiste mingi na beno mekuma bisadi ya bao bamboshi samu na diambu ya lumea nzambi kele diaka kuna ve beno mekutikisa dibundu na mwana ya mamboshi mbake tu bankaliampe wa mtantu mukuyu yae ni ntangu na beno na kuvutuka na njila ya dibundu na kusiamisa dibundu na kuvanda kintu adi kuluengisa mamambro nyonsi ya dibundu samu dibundu kukota na kuja mvutu ya makirika samu beto kutala lulendo ya tata nzambi kukulumuka na kubasisa beto na kati ya mfyeto koso pa mpasi ya ike na beto mutantu ya beto kuzaba yandi yina kele mutantu yina kele diaka luyalu ve ntangu yina luyalu kevanaka na isi ya dikamba ya nkanyampe mutantu mukuyu kisalu ya dibundu ya kele kunwanisa mutantu yina kele luyalu
di bundu kisalu ya di bundu ni kunwanisa lo yalu yina samu lo yalu yina mekukota na babisalu ya mutantu lo yalu yina kena kunata bambasi ya mutindu na mutindu mfuilulu bidilu kumwangisa ba makanda kumwangisa ba l'hôpital kukondwa kufuta bayina mekusala betonyoso kuzabati ndandu ya kisalu ni lufutwa mesi muntu mekusala kisalu ya yandi kena kukondwa kuzwa mbongo elu yalu yina kena kufilisa bambulumbulu ya bao ya babandi na kubula bayina mekusala kisalu ya bao bayina zula kuzwa ndandu ya bao ya lufutwa ni kuna dibundu ke kutelamaka beno mekutala bamipelu yina ke kusalaka nankadi ampe mutantu mukuyu mekutelama kuna na kusala nzonzolo ya luvuno nzonzolo ya kunchalu kaya mutinu bake tuba yao na kuvuna kutuba tio makilika ikeleve na bavotina yina vanaka nyoso kaka luvuno ya bao beno mekutala ni kuna mva ni kutuba ti simuka na kutuba na dibundu yina ke vana veba mipelo samba mipelo bao nyonso ke bambazi ya nkadi ampe mutantu mukuyu mwana ya momboshi na kati ya babinzambi ya bao yina bamekutulaka kuna na Kongo bamipelo ke na kubumba nkadi ampe mutantu mukuyu mwana ya momboshi beno kutala watatu na ni kuna peliko dibundu yae ni ntangu dibundu fu ke kusala kisalu ya yandi na kutelimina bantu ya yandi luyalu ina ke luyalu yankani ampe mutatu mukuyu dibundu kutela makintwali na bantu nyonso sibe no kubaka dibundu ya ba misioni na Kongo beno kubaka dibundu ya bangunza dibundu ya bakimangisi bantu nyonso tu ina mekutela na mbalaka kaka mosi beno kanisa tiba mitantu ina ke kulenda vekubwa mitantu ke kubwa ndikuna mkana kulomba na ba bisadi ya luvunu ba pasteur ya luvunu ba milongi ya luvunu ba minkengi ya luvunu yina meku kangama na kati ya dibundu ya ba misioni na dibundu ya bangunza na dibundu ya bakimbangisi kuna na Kongo bakubasika na dibundu bakubika dibundu na babayina bayina pele kutata nzambi kimekusimba na kutualisa dibundu na kubasisa ba misambi di nyonso na kati ya mpasi na bwala yina samo bwala yina kele Sodome na Gomore yina dibundu kena kulala bapungi nsembwa ya tata nzambi ke kubwa na ntangu ni ntangu na kunyengisa babisielo nyonso ya luvunu bayina meko na kukota na binzambi na mpipa kansi na ntangu bakele na kati ya dibundu yangana ya tata nzambi batu baga dibundu kele dibundu yangana ya tata nzambi beno kuwa batata na ntangu yai betu kuna kutuba jambo ya kiyenge ya bana ya suda ya vanda beno yina kena ba misioni ina batu bakati bamianzi ya misioni kile na suda ya Kongo bamianzi ya bungunza kile na suda ya Kongo bamianzi ya kimbangisi kile na suda ya Kongo donc beno nyonso beno kutelama beno kusiamisa beno kulonga zola ya babantu nyonso na suda ya Kongo beno kulonga kintwadi ya babantu nyonso ya suda ya Kongo ya bandinga nyonso na suda ya Kongo beno kuzabati si beno kulonga ve yenge kiese zola kintwadi na basuda ya Kongo beto nyonso ke na nzila ya mbunguno beto kele na nzila ya mbunguno bambosi kele bantu ya isi ya nzenza bameku nata bambasi bameku tula beto na isi ya bomputu na si ya mpasi bambosi kena kusadila bantu ya Pampidou na bakatuba ba Français bambosi mayele ya bao ya kele tibaku baka bantutu yina bankoko ya beto meku nwanina bakubaka bantoto yina batata ndundu vani kwena kulonga bakubaka nyonso
quand c'est des bundu mekutela manangi abandu akubaka yao asiki mpya ikuna vitu na kulomba kibundu kusala kisalo yani kibundu kulonga kiyenge ya bantu ya Suda ya Kongo kiyenge ina kunata beto na nzile ya kutunga inza ya beto ya mona inza ina babinzambi ya bao kevanda ve inza ina bambanza nyonso na Suda ya Kongo ina bagetuwa ba region ke kutunga babwale ya bao kutunga ba l'hôpital ba l'école kusola ba mfumu ya bao ina kiku kamba ba bizunga ya bao ina betu ketuba na dumputu federalisme démocratique ina betu na kulomba kibundu kusadisa beto dibundu kusadisa beto na kulonga mutindu bantu ya dibundu le na kutula kinyemo ya bao na petition ina beto bana mekusala petition kena kutambula bamilongi kulonga yao baminkengi kulonga yao batata pasteur kulonga yao yai ni ntango ya kubumba babantu yangana ya tata nzambi baina nyonso katwaka na mbanza Kongo dibundu ina lina kusala kisalu ina yakile dibundu ya bamisioni dibundu lina sala yao yakile dibundu ya bangunza yakile dibundu ya bakimbangiste même ba pentecôtiste pele na kusala kisalu yina bino wa batata na mama donc beno tuma kubakula ya ekele bweso ya beto ya kubumba bantu ya Asia bantu ya ngana ya tata nzambi kubumba bantoto ina mkwalulendo nzambi mpungu kupesaka na bankoko ya beto mekubumba yao mekukeba yao mekupesa yao na beto yai beto mpe yakele ntangu samu na beto na kukeba yao na kusala beti bantu ya Asia nzenza kubaka yao mutindu baba mboshi kena kusala bakena kukwenda na nswalu mingi ni kuna beto na kulomba na dibundu nyonso beno kukota na muzingu ya beto na kukota muzingu ya kunwanina bantoto muzingu ya kubumba babantu ya beto muzingu ya kubumba babimvwama ya beto samuti dibundu kele dibundu yangana ya tata nzambi bantu pekele bantu yangana ya tata nzambi singeke tata pasteur mulongi munkengi kisalu yangekele kubumba dibundu kisalu yangekele kubumba bantu ya tata nzambi mena Suda ya Kongo bakena kumanisa beto dibundu ke ya kukanga inwa samu mingi na babisadi ya tata nzambi na kati ya mabundu kena kusadila dibundu ya kaka dibundu ya nkarempe mtantu mukuyu dibundu ya baba mboshi nikuna betu kena kubukila beno nyonso ti yai ni ntangu na kuwa ndinga ina kena kubukila beno ntama na zulu ya ngomba ndinga ya tata nzambi samu beno nyonso beno kutelama na kunwanina dibundu yanga na tata nzambi na kati ya makelika nyonso na kubasisa bantu na kati ya mpasi bantu na kati ya bomputu bantu na kati ya bidilu bantu na kati ya manyongo nikuna tata nzambi ke kusadisa kansi sidi beno babisadi ya badibundu ina mekutuba be ata diambo na diambo ya kiyenge ya bana ya Suda nzembo ya tata nzambi ke kubulila beno kubulila bamakanda babana bamitekolo ya bamvula na bamvula ni mutindu ina mukani sati beno baku wambote bika tata nzambi yani musu kusadisa kutwadisa kubumba beto bika mbeve mpe ya longo kutwadisa beto bika mpe bankoko ya beto nyonso tu ina kuendaka bamfumu ya dibundu ina mekusala na dibundu ina kuendaka bampe bakuza kusadisa beto samuti beto kulenda kutula kiese zola kiyenge kintwari na Suda ya Kongo beto lenda kukanga nzina na bamitantu bamboshi na bisadi ya bao ina kana kota ntango nyonso na kufwa beto samuti beto kubumba kutatamana na kubumba bantu ya beto bantoto ya beto bimvwama ya beto na Suda ya Kongo matondo na ngulu ya mbote bika tata nzambi kusadisa beto nyonso beto kumeno mutindu Kilimanjaro to beto nyonso beto faneki mutindu okokoko komoditali dibundu ya tata nzambi dibundu yangana ya tata nzambi dibundu sikama siama tatamana nunga dibundu sikama siama tatamana nunga dibundu sikama siama tatamana nunga dibundu yangana ya tata nzambi dibundu
bundu yangane ya tata nzambi maton nangwili ya mbote bita nzambi kusabisa abuo pia Thank you.
Je crois que l'objectif du soir est atteint. Thank you.